Alo. Alo bratan, men öte bir kıyın situasyada kalıp kettim. Ne oldu? Keçe men komandirovkaya dep uçup ketken samolyot kulap, içinde bir dag adam tiri kalıp attır. Sençe? Men ayjamалдыкында kalıp ketken go. Katыңгам ne deyim bratan? Yo. Sen ne de samolyot жарылып адамдар түшүп келатканда мени бүркүттөр алып калды дейсиңби? Көрөчү же кандай суга түшүп калдымбы дейсиңби билбейм, бир нерсе башка вариантым жок го дейм. Erkekmin men, tek düzülüp çulkunamın erkekmin men.